Kurang presiden niki antuk desa adat pemegang naler nyarengin niki pencedokan niki makdo presiden sekali bos dan di jero mekal posisi karang posisi ali rago niki ngangsan raket kabel yang gugur niki. Tidak ngaturang angayu bagian naler majang ringi dapat aro betari kayangan tiga saking minggir ring desa kepawon desa adat pemegang wit sangkanding paswecan itu betara presiden irago bertemu iriki tenang parikramo wibakarone puniki titiang digalah sane becik puniki jadi ngaturang jagro winungu sane memurda niki segara kerti campuan urip sarwa prani sakewandan awak tidak sekali ampun natur niki ring klian-klian ada duwe wau nalar niki titiang nenten wenten manah jagi nasikin segara nanginin sang sampun metangi tapi mau ki ngumitrain nang sampun segara kerti presiden memagi sakok kedek niki riantekan puniki wantah membuat turmane ngagem karya sane patut kaambil ngelestarian segara sekewanten pidadap sane patut kaambil wantah pidadap kecil saking raga soang-soang ya niku patut anduk manah titiang niki manahan. Nabi mawinan tidak ngambil niki murdo segaro kerti campuan urip sarwa prani area dekan malih niki sampun katuri wawu program pemerintah nangun sat kerti loko Bali puniki mangdo presiden naler memargi wit sangkaning pidarto puniki ditiang wenten berharap mangdo presiden sekekede niki metangi malih niki sane sampun kauningan iraga sareng sami indih kautaman segara kautaman kelestarian niki mangdo presiden memargi malih alon-alon diandukan yang bawasan terlambat niki sampun terlambat sakewanten yang tetap dan memargi parah nggih ampura napi kautaman segara niki wantah wit tapi mawinan wit riantukan diraga niki akehan melakar anduk toyo niki toyo saking segara so toyo dado hujan medal ing kelebutan mengalir ling sungai taris ke segara sekadia sapunika nika mawinan lakar anggo sarirani raga niki toyo nika genah raga melangi niki yang kudang tiban biasa ring dapat aro baruno cemer nika iraga sane meduwe uang menyiapkan genah iraga ring bejang bungkur niki cemer nggih ika mawinan ngawit makin mangda iraga presiden ngawit niki metaki-taki menyadarkan kanggo sarira soang-soang nabi sane presiden untuk ngambil karya alon-alon mangda presiden kekawitin dan bahasan niki nabi sane sampun presiden sang guru wisesa metaki-taki nala sampun kemedalan ugar-ugar mendekati pergub nomor 24 tahun 2020 niki ampura dengan bahasa Indonesia nika sampun wenten pidadap nincapan minakadi kaworohan para jana sareng sami mangda presiden ngraksa toyo punika wen sangkaning kelebutan tukad utawi kelengin segara sekali sapunika mangda presiden ring desa adat soang-soang ngemodalang ugar-ugar praram punapi antuk mangda sang saning ngangganing manggala presiden iki ngenter kramo soang-soang nincapan teruhan kramo soang-soang nalar nincapan kesadaran turmaning sane binih utama mangdo presiden ngelaksanayan tapi sane patut ngelaksanayan riandukan yang titiang manahan iki wantah pikobot sane raos saking sane ring segara niki akehan niki saking manusia sekadar punika bosan ampun alam niki banjir manusia sane ngeranayang niku ngapas alas banjir manusia sane ngeranayang niku ngutang bis niku ngawak-ngawak niki ring desa adat pemegang sane ngeranang titiang ayu bagio naler sampun keparidadap ring desa dinas pemegang niki wenten sane ke bawah TPS 3R niki dumun wiakti niki sile sinungil para jana sampun sadar milah sampah niki plastik kertas tapi wastane kompos
sakewanten dumun jadi disampun kamil ring rumah soang-soang niki ring malih mau bunuh nika mencampur keten sane mangkin ning area nanggal kita ring desa Pemogan sampun wonten TPS 3R mis sane kamil niki mis sane sampun mau pilah sakewanten aksamaya diadukan ngawin menawi wau presiden atau ngemargian 60% niki keperluan kramo sareng sami dumugi bejang pungkuran presiden dincak mawastu kramo nalar sadar ring jeroan soang-soang mistika sampun mobilah ngeraris ke TPS 3R niki mis nika presiden mau wiguno sekali sampun nika diantukan mis nika akehan yang ada sedia matur ring jedane sareng sami nika sami kali dados sanggen akehan nggih sami sane dados sanggen malih wenten sane harus olah malih wenten sane pilah dan mungkin menjuuk sami plastik tadi sami sane dados sanggen malih tadi lulu dados mis ngarianang cemar nika mau tamon manahan fitiang yen ring raga soang-soang paumahan soang-soang presiden untuk iraga niki ngawit makin sadar mis nika mangga sampunang mencampur turmaning kaolah keraksa untuk cara sane patut sekali sampun Nabi Muhammad sekali punika sekali atur tiangi wau sekali wit sekali kegiatan-kegiatan upakara agama nalar iraga ring segara Bali sekali daerah destinasi wisata nalar niki segara adika mau tamu pisan nggih pilih mau tamu segara nika 70% dari kaurapan iraga niki toyo toyo nika segara sekali sebut nika tidak lunas mangda idane jana sareng sami ngewikanin sane sampun ngewikanin mangda presiden sadar urati mangga presiden laksananya sing mungkin alon-alon nggih pidadap sane sampun kawentenang tidak ring Banjar Kajang sampun ngawentenang pengumuman ring Banjar ring warung-warung ring sepanjang Juwan Sari nika ketempel kawentenang deda kawentenang niki ketarik jatmo sane ketahuan utang dulu angin tim niki piwastane tim sampah gitu ajak tiang gotong royong sarang-sarang sakewanten pitian nalar matur pengampura ring dadane sareng sami diaturkan konsistensi niki rejeki tugas tiang mangga presiden tetap memargi lunas nalar mangga kian adat sanelenan presiden nalar niki ngawit sampun niki memargi diaturkan yang sampun terlambat malih pastiko sampun nenten presiden malih kewalian